The Great Tamangai Pāho Video Challenge. All you have to do is create and share a video that best promotes Te Reo Māori. Video that best promotes Te Reo Māori. Whaia te aratika, whaia te iti kahurangi. E ora ai te reo, whiua ki te ao.
Ora te whānau ko I te auhi ki te maunga ko I te awa ko unu ki tuku marae ko nai he tahu tuku iwi ko dom tuku mama ko tuhi tuku tungangi ko wheli tuku papa ko mogan tuku I ngā tēnā kata Pōhewa. Tētahi Aotearoa. Me ētahi atu kai kōrero o te reo. Pōhewa. Mehemea ka taia e tātou te whakamahi I te kāinga. Ke te aha koe? Ki te tuhi. I te toa. I te kura. I ngā wāhi katoa. He aha? E ako ana koutou I te reo māu. Ai, aku tonu. Wene whānau, paki. Nā te mea, te ahure tā tātou motuhaka. Rangati! Rangati! Rangati!